Te hapo intersect yang lain ni e badan ulain u intersect ha u point. Dengan shimi uni as e and shimi u pada as b. Dan namar ba Q1 naka different direction. Baru artili Q1 naka different direction. So A1 and A2 is not equal to B1 by B2. Uni de shimi ni A ni de B. But A but B Q1 nak laka jangka direction. Dan namar ba kimit ha u point but kidon tang u way solution. Exactly one solution. Exactly one solution. Namar ba kadan solution kung kadika consistent. Line para line pada artili ki line. Ni de A and then ni de B. Ada pipa kini ki line kia rangkat-rangkat. Kemudian kimi nalaka jong tang ba kia rangkat-rangkat. Okay fine. To A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2. To A1 by A2, A1 by A2, B1 by B2 kia ya rangkat-rangkat. Okay, A1 by A2 ya rangkat-rangkat. Tang ba kim ya tangko. Ha unu lanjut kim ya tangko. Okay, kim ya tangko not equal to C1 by C2. Then namar ba kim ya tangko kemudian kim dan solution, kemudian no solution. So if it is no solution, kemudian kare inconsistent. Fine. Then ada pipet pada ya coincident line pada uni ulain baru artili kia cara juk ke line A pada ubi kia cara juk ke point kemudian A1 by A2 kia ha uju ulinti bat nang ta pada kia cara juk ke linti bat kia tengku haman lagi jaka bagi ya nyamar kia cara juk ke linti kemudian kila beri keduk bat haman lagi jaka kemudian C1 by C2 fine dan amar bagi tengku bat haman lagi jaka kemudian kadang shibun solution infinitely many solution namar ba kadang solution kemudian kadang consistent. Okay fine.